Asik Pak Tuyit, jak tedung sayang. Salam gerong de Madura. Salam de Rama bun ibu jugende taretan sa dije ya Vika Music. Salam kerong de Madura. Salam de Rama benibu juga de Rasim, goyang dong. Goyang dong bersama ya Vika memang oye. Asik. Iya. Digoreng tinggi di sini aja. Goreng tinggi. Nom bilang. Asik. Sebagai generasi penerus. Duh angin. Salam gerong de Madura. Tarik sis. Rama benibu sayang jugende taretan sadeje. Yo Vika memang oye. Iya. Salam gerong de Madura. Salam Rama benibu sayang jugende taretan sadeje. Oke, terima kasih semuanya. Wis turun saiki nek lanang ngetok bosen ndelok genduk Zela Putri
Ayo Zela Putri. Zela Putri. Coba ibu kandung Nyonya Mahfud, ibunya Rian, pokoknya wis tuan rumah yuk, adik Zela Putri semuanya. Nyonya Wasis, Nyonya Sudarnur, ayo. Ibu Suyit sama Bu Suyit, masa teh dung mulia Bu Suyit, bodoh tak kira. Ibu Nani ini mertua dari Bung Mahfud, ayo. Nyonya Karin, ibu kampung Prio, masih mulia lah ocennya. Ibu Firda, Nyonya Firda. Bu Indra, iya nak, Bu Indra yuk, dipanggil Zela Putra yuk, Putri. Bu Indra, siap turun. Bu Indra, Mama Karin, Ibu Kampung Prio, Nyonya Firda, Ibu Indah, Bu Mariati, Bu Mina, yuk. Iya nak jalur kapi, kakinya teretan aja, kapi aja deh. Ayo, Zela, ayo tantretan anak di Mejadin, jalur kapi lah. Nyonya Sumiati, Nyonya Edi, Sartono, Nyonya Elin, Umi Draun, Mbak Mama, Umi Hajat Draun. Tereh, nikah benigai sombong non, cuma tradisi. Demi memeriahkan hajatnya ternyata Mahfud. Mahfud laku mecek, dah leves. Situ aja. Ibunya Rian ayo. Nyonya Mahfud, Mama Zela, ayo. Talangkong. Bu Kampung Yayus, Bu Kampung tanah ora. Yang di nak kontre tanah, mate kebo. Bu Suyed, Bu Suyed, ada orang tak nyanyi, tak jalokah Bu Suyed. Nyanyi Bu Suyed.